Krastevski nema nedozvoljene pozicije, velika prilika da se postigne i 5. gol. 5:0 vodi Akademija Pandev, još jedna zaista sjajna predstava domaćih. Mislim da je Kristijan Velinovski dao gol. ...82. minut i 5:0 za Akademiju Pandev. 2 meča u Strumici, 2 petarde su pukle. Prvo je stradalo Skoplje, a sada ekipa boreca. Da, definitivno strelac Velinovski.